Tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Daytoy alugan di kayat ko, Gabriel Lakay. Manungay dayta bakit? Kita nanginang mabalin mat ahulugan. Mangirwarta nga raw? Ay nawaw, kapilitan itikas na kat adamat service na. Kaano nga ro da mangirwarta? Mabalin inton umay alawas. Urayot ti sweldo, ta isupay apang down payment na. O sige, nayunak tulaan, no da maswildo ka. Kapilitan anayunam Uno saan? Kisempay lang turnong ta. Sika umanugot ka, di mangirwarak iti kwarta iti bangko. Wala kisayan talagang turnong ta iti bangko. Tapno sigurado. Mangirwar kayo, ba't gaya may tilugan nyo? Wantatang, tapno adaman mat service tayo. Narigat mat ngamin taglugan dito ayan tayo. Ta-schedule mat ti biyahe. Parikot ti pagluganan no kastang awan ag biyahe. Wenda, yung awan mat pagparadaan nyo. Mabalin mat ti tarwar. Itiigit ti kalsada. Ay, nawa. San ababalin na pagparadaan nyo tadalan? Tadalan kikngarot. Sapay left and right kat adakaro ba tayo? Ang mga no agririda. Agririda? Mabaling ko marita sa ngwanan. Namadumit yung masitas mo. Mabaling nga road, iti asidagtigay, tatang. Ririnto na ita ko naktubet. Adun tinanggig ko reklamo, may papaliti na ita paradaan. Narigat ti gumatang itilogan, naman usto pagparadaan. Ay ni tatang mo, no paradaan lang ti salitaan, may birok na ita. Da kayuki di mo. Kompleto ka dito, pang down payment ta dita, bakit? Uy, kompleto lang kay. Nag-withdraw ka? Ay nawaw, isong aro tinagtulagan ta. Mabitla nga ro, tagdi ko sa. Duata amapan. Agawa am ata nag-text ti agent anak kasarita. Salsalud-sudan na noan niya nga oras asumangpet kay yan. Ibaga mamabitla nga. Katagawa am ngamin Among nga adalakad data, di ka nagsagana na sapa. Mabitla ang dito yun. Amunak mo. Nusyak tagunay. Talaga anapartak. Logan nyo ka di data, Juana. Da kayo mat gayam na napidang. Wun, lugan mi data. Kairuruar mi lang. Kunaklaki, di no da bisita, may. Logan nyo magayam tinaiparada iti asidugtigit, may. Wun na. Anyang iti makunayo iti lugan mi. Maya, may. Madlaw aka barbaraw. Dayta lang, nana. Kanangina sa mo, dayta. Ayun, nana. Talaga anangina dayta lugan. Nanginangam iti batog mi mo tinagparadaan yaw. Anyat ko nam, nana? Si kaki di may. Awan, ti kayat ko asawan. Sumurul ka kaun, taado ti agururay at trabaho. Sige, nana. Ang gindadamag mo dayto abakot. Talaga at chismusa. Nakita na lang ang tilugan anay parada. Remarkit din. Anay ko. Awatan nyo man ti karton, nanang. Ay nawaw, ano ka, liga anak ka? Ay na, naigasgasak nga raw. Kasanungot nga main. Ada nakasali alugan di tagay. Sapay ada binagkat ko a karton. Kita at man. Dayta ni kita am nanang. Nagsanit kit din. Sa bale siguro tikit kita Ay nawaw, naipot nga rod ti dalan. Sapay ada binagkat ko. Asino ti akin lugan iti dayjay aya? Dahwa na anak ko. Ay nawaw, apay nga ay aditada ang nagparada. Kasaritam to idaa. Ibagam ta medyo iatras da ti lugan da tap numawayaan ti pagnaantayaw. Ay talaga nanang, ibagak to numaranak ida. Makisarita ka na saya atap no awan ti parikaut. Wan nanang, di kay madanagan, amok daytan. Adda ka di da Juana, Tata Oscar? Hawan da dito'y balay.
Nasapa dari mo rin nagsapa. Lugan da dayta, saan ka di tata? Wen, lugan da nga rod. Pakibagantuman kadakwada tata, pakiatras da basit. Saan mi matkid di nga ipari ti agparada iti dalan may. Nga medyo iatras da lang kumamot tata. Di tabit yung baga katakwada. Nga magpatangkan damit. Nakasali ngamin iti gate may tata. Narigat ti rumwar. Nang runa pa ino irwar mi mat ti motor may. Nalipit lang aro din ti gate. Bayam, kasaritak tumarinida. Agyaman ak unay tata. Kawanan yaman na. Paring tinggenda ti bagak numamuanda nagriri kayo. Inalam ka di amin ang kargata, bakit? Dito lang ang matay jay. Awan mat siguro tinalipatan. Jay bangus ngay. Ayun, at da likod. Sige, malaglangan into malandama. Umunakan, tay paradak nga umuna tilugan. Di mo liplipatan di bangus ha? Un ka di, danag mo na ya. Ay, di prutas pa igayam. At da likod, pakialam tumatan. Kurayam lang ang terror kon. Ay nawaw, si kamatan Isumo lang ang awan igamang. Alam mo na, rumor ka nga rodon tay paradak tilugan. Mangisagana kanto iti Diyos kan ice. Nasayaat mo tanagawid kayo, Juana. Ni Gabriel ngay. At da ijerwar tatang, iparada na tilugan. Ibaga, ta medyo iatras na. Tapnosan amay salitidalan ni Tekaruba. Ay nawaw, iatras na ti. Yalugan nyo makasalitidalan dalinda. Bapay ngamin kay Jet pagparadahan nyo Ay nawaw, para day talugan laang. Umapal man dagitan, iso akasta. Hindi, teritoryo da nga rod. At nakarubingan da dita. Motor laang ngamin ti service na, iso akasta nga umapal damanin. Huno saan, ilisim pa'y lang dagiti masitas mo. Tauray iti unag ti pagparadahan nyo. Ay bay anyo ijay, nalipit mo't no isarat tayo tilugan. Hesh, tayo tati magbagakit. Dari kati gumatang itilugan, mawantaan mo mapagparadahan. Makapirwisyo tayo ti pata matao. Anya jay bagbaga ni tatang mo itay? Agrek-reklamo ka no ni Linda. Ay nawa. Anya ti reklamo na? Ti service tayo Medyo iatras ka no, tapno awan ti kaaruba ama perwensyon. Ay nawa. Saan mo tadakkel tilugan tapno ibagada ang makasali? Day ta ka no nga rood, tiririnakin ni tatang. Pasalsali ka no iti kalsada. Apal dalagi di tayo ta. Isumo lang ti kunakin ni tatang. Hindi talata ni kaskaso bakit? Uy, nalipit ti gate. Ngam no para kanya, katanda pa ilang mo't pagnaanda. Mas dawa ka. Day ta, jay kunada adakis nga apal. Ay nawaw. Naimbaglangan, tanaranaan ka, Juana. Apay, anya ti ibagam. Talugan niyaw. Mabalin mo't siguro nga ipaatras yu baset. Tanay, nalipit ti dalan. Awan pagnaan may. Amuyo mo't limited lang ti space dito ayan tayo. Alaman, ipadas mo ti magna. Tamakita no talaga adi ka umanay dita. Ay nawaw, makisarsarita ak anasaya at ken ka. Saan kayo aparitan nga agparada iti sangwanan may? Ngam ti kanyak laang, iatras yu kumamat basit atap numawayaan mo ti dalan may? Ay no, managapal ka talaga. Anyat ko nam. Sika, managapal ka talaga. Naa, anya ko mati apalak ngay. Talugan yaw, ahulugan. Uray hulugan, at least adda. Saan akas ka na kayo, ang motor lang ti service na. Ha? Di nakman ko sila pa nakastata talaga ang makitam ti birbiru ka. Talaga nalastog da Juana nanang. Wen nga raw, nangagaw ti nagsaritaan nyo itay, kat madititabas ti dila na. Ibaga na pailang nga umapapalak ka no? Agpatulong ka laangan kan kapitana, tao may nakitaan ti lugan da. Wanan narigat damat akasarsarita. Uray na saya at ipan na kay sarita kadakwada no agpatangkan da, awan lat amuko nanang. Wen nga raw, ang mga nuday tapay ti pagrugyan ti gulaw. Day tamo ti may sa pagdandanagak. Sapay naturod da nga agasawa. Kaano nga raw amapan ka iti ayan ni kapitana? Itamot laang nanang, tapno makita na tilugan ana iparada iti sangwanan tayo. Nasaysaya at pay, tapno saan da makapagrasaw. Wan nanang, ang mga nuinton madamdama kat siyak tupay kit di ti padaksenda. Naimbagngal daw yo, kapitana. Sikamat gayam, Linda. Anya ti masapul mo. At patulong ak kumakada kayo, kapitana. Anya klase ti tulong ti kasapulam. Ti kaaruba mi ngamin, kapitana.
Pinagbalindamatan aparadaan ti sangwanan ti balay me. Nakisarita kami ano mabalin kat medyo iatras da kuma. Ngam agpatangkan damat. Amangan mat no di kay nakisarita na sayaan. Ay saan, Kapitana? Nasaya at ti panakisarita kadakwada itay. At dati in record ko ditoy. Pamanagnag asaan nga to ti boses ko idi nakisarita ak kadakwada. Mala mabit lang nga rutag kape. Kalpasan na, mapanta iti ayan nyo. Kaya't ko ang makita tilugan ngay bagbagam. Sige, Kapitana. Tapno makita yo, undas pa. Dayta tilugan adakta kamatag, Kapitana. Isumot lagayam Talagaan nalipit daytoy ayan nyo. Saan mi matkit di da aparitan nga agparada? Ngam kanyak laeng, medyo ipaatras da kuma, Kapitana. Ngam di damat maawatan dayta. Sino ti akin kukoy ti dayta lukan? Dahwana, Kapitana. Tibalay ablo ti gate na, tibalay da. Usto akadi. Wan, Kapitana. Isungarod dayta. At dagat tao dita. At dadamat itay, Kapitana. Ne, at darim mo alakay. Ni Tata Oscar dayta, Kapitana. Damagan tayo no at dadahwana di tabalay da. Ni Kapitana mo't dayjay. Ay nawaw, isungag pa iso. Kanya tar aramidin ni Kapitana dito. Amangan mo't no nagpulong dayjay alinda. Talaga mo tayo babahaya. Talaga ang managapal. Una yun ay ati kasta nga ugali na. Agin sisingpit lang no kas na makisarita. Ngam amok nga dalat talimod nga apal na. Ni tatang mo, ti kasarsarita da. Damagan tanto kinitatang no anya ti imbaga ni Kapitana. Wala na, dayjay lang no ibaga ng addata dito. Aday ka, madama ti panagsarita da. Ada nga paiso ni Linda. Sigurado nga iso tinagpulong kin ni Kapitana. Wana, ayan tasawam. Ada iti silet mi tatang, apay ka di. Rumar kayo, tasangwan nyo ni Kapitana. Anya? Hindi pa yung aming nga ibagbaka. Ngayat rasyo mas si Tetalugan. Nagpatanggan kayo. Hindi nga ita. Imbay kat nga roon ni Kapitana. Talaga kit di ama nagapal da di alinda Nakababain ba no tilugan nyo ti ilis-lisyanda. Kas makita yung ito. Nalipit dito ayan tayo. Nalipit ti pagdaan. Alam mo nun, siya kung ti makisarita kini Kapitana. Nimbagngal daw yung Kapitana. Anya ti masapulyo. Kastabot kan ka, Juana. Pangaasiyo ta medyo iatras yu talugan nyo. Tapno adda pagnaan ti kaaruba yu. Ay nawaw, nawayapay matidalan, Kapitana. Saan da ngagreklamo no saan da maapektaran? Una yun aya. Kitain nyo matararamitin nyo Di kayagbalin asakit ti ulo ka dagiti kaaruba yu. Ay na, Kapitana. Apan lang ni Linda dayta. Saan aga po ta nagreklamo da kat umapaldan kan ka. Kita umatadalan da. Makapaasar mo. Di mo orayan adumakal ti isyo. Aramidam kit din no anya ti maiparbang tapno awan riri. Sige, iatras mi tilugan inton madamdama, Kapitana. Aramidam mon ita. Tamangan no pumanawak kat awan to ti mapasamak akasta. Sige, Kapitana. Dalusan mi pailang ti pangiparadaan mi. Adong amin ti masetas. Mabalin mo't adito ti pagparadaan nyo. Medyo iatras yun lang. Tapno mawayaan mo ti pagnaanda. Umayak tumanan into nagsapa. Saanan, Kapitana? Nakababain mo't kadakwada. Ipaigid mo dagiti masetas, Gabriel na kay. Ay nawa, sapay nagado da ita. Ay kat ano sa mga ipaigid Tadi talangan ti pangiparadaan ta itilugan ta. Anya? Umayto kanumanan ni Kapitana inton agsapa. Jakmet kayat ti masermonan no di ta aramidan ti bilin na. Imbis na makain na nadatao. Aramidam ket din tapno malpasan. Pag tinulungan ta nga ron, tapno nabibit amalpas. Di ka, ti pangiparadaan nyo itilugan. Wen tatang, tapno awan riri na. Ay, no hindi ko mapailangan inaramid nyo ti kasta. Di mayat ko ba? Ala, di na kaming sermonan tatang. Da kayo, matlaing tagar-aramid, di ti paka-stressan nyo. Iso nga rod asulbaran mi tatang. Very good ano kasta. Kasag kakaruba. Rumbang na lang. Ngay respeto tayo titunggal maysa. Iti kasta, awan mo tiriri. Wanan. Hindi, basit lang nagdayta asa na pagkikinawatan. Iso lumabalin pa'y ang mahalay tinasayata saritaan. Sulbarin na dagusan.
tinaawatan iti kaarubang, pagsaritaan niyo anasayaat. Di mo karkaruan tapno saanan adumakkel ti isyu. Kang runaan iti amin, irespetom ti kaarubang tapno irespeto da kamat. Di ka agbalin asakit ti ulo iti padam a tao, tapno natalinaay ti panagbiagyo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Programa apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biyag. Mangtadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Naibusan ti allowance ko, nanang. Ay nawaw, kaano lang idinang tedak iti kwartaken ka, Gine? Awan nga ruden, nanang. Naibusan Hay, awagam ni tatang mo. Ibagam ken kwa na, tamang ipauit iti allowance mo. Amangan no adda trabaho na daigjay. Ay kat i-text mo Ibagam nga umawag king ka no saanan abise. Awan ka di tinaurnong ti laundry shop, nanang. Apay di mo makita ti ref aginatang ko. O sige, awagak nga rod ni tatang. Ay won, ibagam anayunan na ti ipauit na. Wan, nanang. Hello, tatang. Ayan, masapol mo, Jenny. Naibusan ti allowance ko. Numabalin, ipauitan na ko man, tatang. Ninanang mo ay. Awan ka numat kwarta na. Isuti nang ibagang awagan kayo. At damo ti laundry shop. Mangipauit kayo laangan, tatang. Narigat ti makisarita kininanang no may papan iti kwarta. Anong samngarod nga Ryan? Agtiksak to keng gana da may pawit ko. Asap tatang. Uy, di ka matanagan. Agdiskarte anak ko. Agyaman aklaunay, tatang. Nayunang kano ti ipauit mo kuna ni nanang. Bye. Anya tin baga ni tatang mo. Adda may pauit na? Adda, nanang. Ano santa kanula ang orayan tagdiskitar kano. Nasayaat mo't nga rod, nukasta. Sa dino ti papanam, Joel. Agpalundli akman, manang konsyang. Ada ti laundry shop iti sentro, san ka di? Awan ngamin uras kong aglaba Wen, adda laundry shop iti sentro. Ado ti pagpilyam, ngamno kayat mo di oray siya kun ti mangilaba. Libre lang, basta sika. Ay nawo, nakababainot ka na kayo manang. Anya ko matipagbainam ngay, single ako mga. Agpalundli aklatan manang. Ang mga noon niya pati panunutin dagiti padak abordils yung no ilabaan nak. O sige, adagan ka na ita. Basta siya, kayat ko lang ti makatulong. Naimbag kanya tawan ti sabit. Awan agungat no bilang man. Saan manang? Adamit kat di pagbayad ko iti laundry shop, tadamit trabaho. Naimbag nga aldaw yun, madam. Ha? Ay, anya ti masapul yu, sir. Agpalundli ako madam. Sige, ikargam iti crates dagiti badaw. Anya nga minantay nagan mo, manong? Joel tinagan ko. Syakmat ni Rosita. Nice meeting you, Manong Joel. Ha? Isurat mo tinagan kan contact number mo dito'y lagbok. Nagan kayo contact number layan? Wan, Manong. Mabaling ka lang alayak ti impalabak itang aldaw mit layan? Adang kami ti uniform ko, kasapulak inton bigat. Ay kwa, adu tinakapila. Ngamno kasapulam adagos ti inpalaundrem. Isupay lang ti unaaw. Ay nawaw, agyaman na klaunay, madam. Awan anyaman na. I-text kanto no ready to pick up ti inpalabam, wan. Mabalin ka di nga ipabagkat ko ti danumkan ka, Joel. Ay, pangalaki ti dano, manang kontsing. Di ta istorlaeng.
No, okay lang kan ka. No, awan arabidam. Okay lang. At dalakat ko ngayon into madamdaman ton. Sa dino ti papanamaya. Mapan ko alain ti inpalundlik abado. Ay nawaw. Nalpasan. Imawag ni Madam Ijelundli sa pitay. Kahit naibaga na ali dito pick up kanumitin. Nagpardas Uwin ngalod. Sumurot ka nga ron kanya kapag katumpay laang ti danom. Adamat gayang papanaminton madamdama. Adda ka matgaya man, Sir Manong. Mano ti bayadak? Saanan? Uray libre latan. Ha? Di bale, takukwak mat ti laundry shop. Amang ano adago ngayon? Saan abali, tasyak mat ti boss. Kas nakunak itayan, kukwak ti laundry shop. Un gaya, single kan samat. Kasla dayo ka Uwin, dandani agbaak mitin. Pudno mit lang tinako na adayo. Agap abang aklayang dito lugar yu, ta dito mitian di trabaho. Uray di mo damagan, ibagaklatan ken ka. May saak mat abalaw, and ready tuminggal. No kayat mo Ay, koy. Mang tinak lang nga niti 500 kan kapatan. Bayat ti panang nilabam iti badok. Okay, ngam inton maminsan tumanan agsubli kan to ditoy wan. Di ka madanagan, tabalo akmat. Nag-sweet mat tanday to'y Joel. Kunak tumat, kurso na danakmat laang. Nanang, mapan kayo ka di iti laundry shop ita. Nagpartak pa yung ag-reply. Adaman adagos ang ti-reply na. Nanang! 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 Ha? Ay, makapakigtot ka mat, Jenay. Apay aya. Itay pa'y nagsalsalod sudak, di kay mat ngamin sumumbat. Apay, asino ti kateteksyo anya? Ha? Ay kwa, awan day toy. Anya ti ibagam aya. Sabado ita nanang. Kunak man numapanta iti laundry shop tayo ita. Anyat orasan, kat adda tayo pa'y lang dito'y balay. Agbati ka dito'y balay. Syakla ang antimapag. Ay nawaw, kailangan mat anagbaliw ti kapanunutan nyo. Di ko nayo idinapalabas alawas kat tulungan kayo. Saan nga rudan? Agbati ka dito'y balay. Ag-review kakit day tapno lumaing kamat. Okay, da kayo tinangibaga dita Agyaman ak tayo manugot ka alumwal talusita. Asino nga tinagbantay iti laundry shop mo? Awan, inrikap ko pa'y laang, Joel. Ha? Ay, sayang mit no adag palundli. Ay kwa, awan mo't ngamin dadu maapangital kak. Di balay tamang lukatak mo't inton bigat. Aginjoy tapay laang itaa. Anya ngaminon tay ko na mga ibagam kanya? Di ka kumamaklat iti ibagak. Kaya't ko ti agdatong ken kalusita. Ha? Anya ti kunam, Joel? Kaya't ko ti agdatong ken kano o kilayang Ulay may saka abalo. Nakasagana amang ikalay sa ken ka. Ay, wen adagusan ti songbat ko, Joel. Makasta, umanugot ka makilalasyon kanyak. Kaibagbagak laang, wen nga rod. Ay na, agyaman ak launay lusita. Kamawad dyanan na, ang damit lang ang nobya. Sa dino tinanggapan nyo, nanang. Apay analabyan kayo. Ay nawaw, sa dino kumapay ti daddo maapapanak, Jane. Narabyanak, taado ti customer ita. Ado, tinagpalaba. Ay nawaw, didak man ulbudan, nanang. Ay nawaw, sa anak nga agul-ulbod. Ibagbagak laang ti pudno. Napanak iti laundry shop tayo itay, kat nakakandado. Awan ka anakitak ijay. Ha? Anya oras ka anapan ijay? Alas 11, talo nga oras anagur-urayak ijay, nanang. Ay kwa. Sa dino tinapanan nyo aya. Ay kwa, kinapudno na. Napanak iti ayan ti kumarek. Kasangay na ngamin. Apay nga rod, akas ta tila ngayo. Kasla madandanagan kayo launay. At dan samat ilimlimid yung. Narabian ka mo't anagawid idi kalman. Nagbulak-bul kami nga minitinubyak manang. Ay nawaw, kunak man no single ka. Kaano laang idinagsalud-sudakan ka. Inaklon nak ti babay akol sunadak idi kalman laeng. Anya? Datatipod no manang. Taga-anumat nga iday ta babae. Kalugalan nyo metlayang No kasta, at dagaya man nobyam. Kunak nugasat ko ti agbaak. Ngayon At damit na ilawanin. Ay nawaw, nalaing day ta
Inununaan na din. Adyat ko naman ang. Ay, ay, awan di kayat ko asawan. Dito iti boarding house mo, Jewel? Wen, dito iti pagababang nga Rosita. Ay, nawaw. Iti papaabangan mat gayam ni Kunching ti pagnanaudan na. Ne, napauli makamit. Okay ka laeng? Ha? Ay, kwa. Ada ka di palikot. Nalagsak ka itay. Ngam kasalabadanagan kamit launay na ita. Ay, kwa. Ada ka di ti landlady, yaw? Sigurado, no ada ni manang Kunching dito sa na. Nakita kalimbal itekit. Ay, agyaman nak. Kunaklakit din no makita nak. Apay ti landlady mi? Kwa. Awan matkit day. Nasa ludsud ko laang, Jewel. Sige. Sumblak tangalo din tak kapita pa. Ne, ada kamat gaya manang Kunching. Makapakigtot kami. Sino dyan nakita nga nyawid mo? No kasta, nakita da kami? Wan, iso ka di dahi jay tinobyam ng ibagbagang. Wen. Itapay lang, Joel. Aganad kan, di mo ibirbirok ti pakaisagmakam. Ay nawaw, saan kaya maawatan? Kano at asawa dahi jay Rosita? Anya? Teko na kanya kitbalo ka no? Ay nawaw, inulbodan na kalaang. Balo mo't alaw-lawatan na. OFW nilakay na. Anya? Dahi tatipod no. Si bibiyag pay lang nilakay na. Ngam ibaga na ki dinabalo. Ay naglokon na dya babae. Lukasta, inulbudan na gayam. Matuloy ka diti panagawid yun, tatang. Wan, manungal daw langan kat malpasan ti trabaho. Ituloy ta ti plano tawan. Surprise saan ta ni nanang mo. Saan samot din ang matuloy day ta surprise, tatang? Ay nawaw. Apa ya? Ang mga nuda kayo ti masurpresa iti ibagak, tatang. Makapatanag ka mo tanak ko. Anya daw jaya? Aging babalo ni nanang. Ay nawaw. Kasano nga agin babalo? Di ka maawatan mo. Kinasaritanak ni Auntie Kunching, kat na ibaga ng adda relasyon da nanang kanti lalaki a border na. Imbaga kanu ni nanang ijay lalaki a balo. Anya? Si bibiyang kayo pailaang, ng feeling balo matan ni nanang, tatang. Kumusta ti biyayim, tatang? Kunaklakit dinurabi iti panagawid yu. Naginanak pa yung kami ni Manila. Sakba nagawid ak anak. Ninanang mo nga. Adda ijay laundry shop, tatang. Saga ano mo ti kabit na? Dayo ka no, tatang. Ngam saan nga amo di lalaki as asawa ni nanang. Taimbaga na ka no nga rod abalo. Agraraman mo't day tanga inam. Aggagatil nga rod, tatang. Mangibabain launay. Agsaga na day tanga inam. Diyak to pulos mapakawan oray puputan na. Feeling balo mat. Amo na si bibiyagak pailaan. Ngam kasta ti bagbagana. Apay nga itaka lang ang nagpakita, Jewel. Diwa alawas, adi ka nagpakpakita kanyak. Di mo pa'y reply ang dagiti text ko. Agraman awag, di mo sungbatan. Himayak ta kahit ko ti makiwin na suwas kim ka. Anyak, nay, apay ngay. Di ko nam kanya kitbalo ka. Katuan mat. Kitno ada ka no asawa nga OFW. Ha? Isuka di dahi ito itinang isukat ang kanya Rosita. Sebiyaw. Kambalit ti pampanunutin nyo manong. Anyat kaya't mo sawan. Jak amo nga dagan ti OFW ang asawa ni Rosita. Dayo aklayang dito lokal yo. Namatak itimbaga na nga isukat balo. Kaputan nagtalay kakin kwa na. No kasta nga rod. Biktima kamot lang iti kalukwan tinalay nga asawa. Well, sir, iso di na kumairaman. Ti asawa yu tayo ti palikot. Sana siya. Iso tinagulbod, sir. Rosita, alam dagiti gamit mo tag sinatalangan. Ha? Ay kwa. Pangaasim lakay. Awan ti amok apapanak. Di kan ka sa pulan tapna mom. Pangaasim ka di alakay. Pumanaw kan. Tas siyak tinagrigat. Tapno lang may patakder da ito abalay. Ay kwa. Awan amok apapanak lakay. Di nakawagan itilakay. Talinipat kun nga gasawa ta. Ay, ikanak kumapa iti may sa agundawa ay sebyo. Sanan? Dak kasapulang ti asawa nga agin babalo. Si bibiyagak pa lang. Mapanmukid din ibaga abalo ka.
Imbes asig ka ti sorpresahak, tanalpasin ti kontratak. Siyak tinasurpresa tinaramid mo. Ana, pumanaw ka dito sa anak. Saan? Sa anak a pumanaw, Sebio? No di mo kayat ti pumanaw. Dalusam ti bodega ta isutag balin asired mo. Manipo dita, awanan karbangam iti silid ta. Ay, awanan. Talaga asaan akayat ni tatang mong agsinublian kami, Gine? Ay nawaw, siyempre, nasaktan iti inaramid yun, Nanang. Da kayong tumat ngamin, feeling balo kayo. Ay, kwa. Saan ko ngayon gagara, dayjay, anak ko? Ay, di nak mandramaan, Nanang. Pang-asim, tulungan nak, tapno agsinublian kami kanitatang mo. Para iti anyapay lang, Nanang. Tapnulok ko nyo manan ni tatang. Saan nga rudan? Saanan ang maulit tinapasamak? Promise! No siya, may mayaten nga agsina kayo. Ay nawaw, di mo kaya't ama kompleto ti pamilya tayo aya. Useless matlang ti kumpleto a pamilya. No ti may sakit saan ama kontento. No anya ti pangedeng ni tatang, iso ti irespeto yun, Nanang. Kasanon nga'y no mga asawa ni tatang mo iti sa balay. Da kayo antua, sikat ti ayan ti parikot, Nanang. Kas na ko nakitayan, no saan akayat ni tatang ti makisinublan kada kayo, irespeto yu day ta a desisyon na, tanalawag mat ada kayo tinagbiddo. Ay, nawaw! Di ka agaramid iti pagsakitan tinakam ti asawam, tapno awan to ti pagbabawyam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan din kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak na ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Asino ti kinasaritam iti cellphone mo? Dolor, bakit? Ti anak tangag trabaho iti balasiw taaw lakay. Anya tinjawag na. Apakas ta ti tsuram. Agawid ka nung magayam lakay. Ay, mayat ano agawid? Mano atawon mo ti nasanta anak kadwa ti anak ka? Ay, nawaw. Apang agsinaay ka ngay. Aslasaan ka maragsakan nga agawid ti anak ta. No agawid ni Jasmine. Asino ngayon di mangtid iti kwarta ka data? Awanin allowance no more no kasta ti mapasamak. Ay, uray kan bakit? Anya tinapatpatigin ka aya? Kwartawan no ti anak ta. Ay na Andres, amin a tao, kat kasapulan da ti kwarta. Eh, talaga rupat kwarta ka ba't anya? Kasano ang makaraman ta iti imported no agawid ni Jasmine? Tibukod mo man na pagsayaatan ti pampanunuti mo, Dolor. Dakkel tinagbaliwam, Jasmine, anak ka. Ay nawaw, saklat tamat da ito'y tatang. Pimudaw ka. Ayan. Wan, kaskal artista iti kastala nga mo. Panagrik na kat kasla aklos siyang tatang. Narigat nga minti trabaho kajay. Naimbag kumaano at da naipundar ko. Awan mo nga ron. Dahil tagag paiso, tirigat na. Mano atawan mo, Jabraw. Awan mo't pakakitaan na. Ay, awan nga ron tatang. Ay, adaman madlaw ko kininanang. Ha? Kasla na unag ti pampanunutan na. Napanog lang siguro ti inami so akasta. Di mo lang tanigas kasaw. Tinapatag kat nagawid kami langan. Kaano nga agsubli ka di abroad, Jasmine? Ninanang mat, saan ka di nga imbagak kada kayo asaan ako nga agabroad? Iti anya agapaw? Narigat ti trabaho iti abroad, nanang. Nabayaga ko na nagtrabaho ijay, ngamawan apulos na ipundar ko.
At least saan ka na ilumlum iti utang? Kan saan kami nagrigat iti amam, taadamat inpaw-paw it mo a kwarta. Hindi nakmawatan, nanang. No saan kang agabraw, pagtrabahuam ngayon. Agsapulak iti sentro, nanang. Adayo adakdakkel ti maswildo, no iti abroad ti pagtrabahuam. Diyak kayatan iti, nanang. Ay, agpanunod ka anasaya at anak ka. Nagasat ka ki di tadakkel ti swildom iti balasiw taaw. Di swildom iti makabulan iti abroad, swildom iti manuabulan dito'y lugar tayaw. Nakapangagdang ako, nanang. Saanan nga agbaliw dayta? Nagawid mat gaya man ti anak mo, Dolor, ading kaw. Wain manang. Kat apay akasta titsuram, kasla saan ka naragsak. Madanaga na ngarod manang. Ay nawawa niya launay ti pagdandanagam. Saan ka nung ngarodan nga agsubli ni Jasmine iti abroad? Anya kumaita, nudinan kayat agsubli iti abroad. Awanen agrigat kami manan iti asawak. Ay naading kaw, tapno ibagakin ka. Narigat ti trabaho iti abroad. Saan akas ka rin ti agabroad? Wen nga mayat mo ti swildo. No anya ti desisyon ti anak mo, isaw ti respeto. Sigurado nga da makagapo. No apay adinan kayat ti agsubli jay. Anya launay ti pampanunutam, nanang. Anya nga tano agabrod ka manan, Jasmine. Agaplayak nga rod iti trabaho iti sentro, nanang. May mayat iti abroad. Kas kanayon ko nga ibaga kada kayo, narigat ti trabaho iti abroad. Dakil nga agpaiso ti sweldo, ngumawan ti mabatbati no daduma. Dawat kayo mat adawat. Basol ko itano awan ti pundar mau. Basta, jakon kaya tagabrod, nanang. Agpanunod ka man anaimbag si ka, Jasmine. Nagasat ka ki di atarasing pati amom ijay. Uray anya pa'y ti bagbagayo. Saan ako nga agsubli ijay, nanang? Ay na, di ka pampanunod at talaga. Apay nga ben nga ipilit mo nga agabrod ti anak, tano di na kayat. Agtal na ka man si ka, Andres. Napnapanan ti utak mo, ay bakit? Ay nawaw. Kasla siyak pa'y lang may tiawan ti utak na ita. Siya lang arudan ti agpampanunot iti pamuspusan tapno saan tayong agbisain. Kasta ti pamuspusam, ti anak talatan tinamnamaam. Iso nga awan apulos ti pundar na, takasta ka. Dawat ka, dawat kinkwana. Kit amumot amang rugrugi pa'y laang. No di ka mapagustuhan, nagadong ay bagbagam. Natural, anak ta day, jay. Si kanto pa iday, kabuting mo ti agabrod. No kasta ti kapanunutam, di si kalahangan ti agabrod. Anya? Si kalahangan ti agabrod ko na, total na laing kamat. Kita, pagsasao ka dita, kasla nalaka. Alaya, sikat ti mga ramed. Apa ang kasdya ti text mo kanyak? Nagapa kami nga rod kininanang. Anyat nagapaan nyo? Ipilit na nga agabruda, katyak nga rod kaya. Talaga rupat kwarta tayo tangaynan. Sipod pa'y iti, agtip-tipidak ijay abroad. Kat iso, gastos mat agastos. No saan ko nga ikan, makaungat pa'y kanyak. Nagado at text na. Anyat ko na ni tatang mo ay. At least ni tatang, maawatan na. Ninanang mula nga rod ti pariko. Anya nga tanong agabang talaangan, ija sentro. Agbirok tayo ti pagtrabahuan tayo jay. Wan sa langan, may mayat ti kasta. Tapno saan nak makikita ni nanang. Kapag pupudutan nak ngamin ka. Agdandan namat gaya man da Jasmine kan Erne Dolor ading kaw. Asino tinakadamagan manang? Naranaak ida iti may sa grocery store ijay sentro. Kaisumit ti kaya da. Naglablabos ka ngamin, iso nga imadayuda. Saan di naklaang ngamin maawatan da a babae. Narigat mo't ngamin ano tinagbanugan na tinamnamaan yaw. Talaga asaan da makapuntar no dawat kayo adawat. Saan mo't siguro adakas no agdawat Tano saan agapu kanyak? Saan anayanak day ta Jasmine? Ay naading ko, saan adakas ti agdawat? Ngam di tay ngamin kanayunan tapno di da agrebelde. Sapay may sakamot agastadura. Adda ka matgayam, Jasmine anak ka. Nangyugak iti abastuyo, tatang. Pagtrab-trabaho amitaya. Iti may sa fast food restaurant iti sentro, tatang. Naimbaglangan tatabiro ka manak ka.
Unmat kat di tatang, tinulungan na kinobyo. Kumusta mat gaya mo ni Erne? Nasaya at mat, busy mat iti trabaho na. Awan plano yung agkalaysa? Ada, ngam iurnungan mi pa'y tapno saan kami nga agdawat kada kayo. Mayat day ta anak ko. Agurnong kayo para iti masakbayan niyo. Ni, apay day chay? Ne, ninanang mo napudot man ti ulunan. Lumabasak, Auntie Biron. Nay, sa dino tinagapwam na kaw. Kita balay, Auntie. Nangituludak iti abasto dananang kentatang. Naimbag pa'y dagiti dadakil mo. Nangiyaga ka, Auntie, tapno saan nga isupay apagparikutan da. Aywan makatipid da pa'y. Nangina ti magatgatang dita store. Wan nga rod, Auntie. Aywan gayam, nakasaritam ka din ni nanang mo. Saan, Auntie? Impanalpaak na mutiri daw idi addaak idi balay. No agsasao ngamin ni nanang mo. Kasla nadagsen launay ti basol mo kuana. Ti kayat nangarod kat agabrudak manen, Auntie. Ay, narigat ti kasta. Mala, sumrag ka pa'y tagkapitan akong. Saanin, Auntie? Agururay ni Ernie iti boarding house mi. Kanyak kayat ti marabyan, tadda trabahok inton bigat. Alaga rod. Inton maminsanton. Agan anad ka kaanakan. Ilakla ko ni manang ansing je balay da bakit. Amangan ko nakursunadam day jay, tagatangan ta. Api nga ilang ko na. Wan tayo ti ayan nila kain na tipag na edanda. No kayat mo, mapantakitaan inton bigat. Nakita kun ti balay da. Anyat makunam? Mabalinan day jay. Damagam naman no ti panangilako day jay. No kaya ta ti budget, ti igatangan ta. O sige, mapaanak iti ayan da inton madamdama. Wan atap no ang muta mo ilaang. May mayat no adda balay ta, sakbay nga agkalay sata. O man siguro ti ornong tayo ti manu atawen. Siguro Tawaram to numano ti ibagada a presyo. Sino di mawag, Andres? Ti anak ta bakit? Apay ka na? No kayat ta, agpasyarta ka no iti lugar da. Damag gayang ginatang da abalay. Aya? Gwen, kan agkalay sata ka numutan kan Erne. Anda? Makitam? Idi saan ta dumawdawat? Addan na ipundar da. Nakagatang da pa yan iti balay da. Wala, ngam nagrigat tamot iti manu atawag na san ti dilata kan noodles. Saan mo ta ka na ayon bakit? Kaaduan kit nating lapta ta nagagitak mo't ngagmula. Anya, mapantayin tong bigat. Masaduta amapan. Sika kayat mo ti mapan iti ayanda, di mapang ka? Ay nawa, agpudno ka man kanyak bakit? Nasakit ka di tinakam mo iti anak ta nga aging gaita? Kasano, katangkan ulo may. Awan denggan na asao. Medyo dakkel mo gayam ti balay aginatang yo Erne. Nanginan sa amot da itaw. Tinawaran mi tatang. Naimbaglaan ti impatawar da. May mayaten ti kastaw yung ti awan. At least, at pag naidan yaw, kalpasan ti kalay sayaw. Wan tatang, nagastustumot ngamin ti agabang. Ay wala, adayo natipid no adda ti bukod mo abalay. Taimbes sa pagbayad mo ti habang. Igatang yung kiday ti masapsabol yaw. Wan tatang. Oh, agkape tayo pa, tatang, Ernie. At dapat kamuti. Nagkapanti kamuti. Ginatang ni tatang. Sayang. Ado timula ka kamuti dyan ako. Okay lang day tatang. Tapno makaraman tayo mo't iti sabali a variety. Mayat, ti balay aginatang da Jasmine, bakit? Anya ko ba ita? Na, kita man. Nakaurnong da, iti saan ta nagdaw-dawat iti kwarta. Adda manan ti kayat mo asawa na? Naragsak ti biyag, no saan nga agbalin at adagsen dagiti naganak. Anya nga raw ti kayat mo nga ramidag? Na. Agul uli makaklaan. Siyempre, dumawat ak iti kwarta, ngamen anak tam day-jay. Rupat kwarta talaga na ito. Uwan, bakit uwan? Anak ta ni Jasmine, maglablabas ka ba't? Dahil tagdawat iti kwarta ti paglaingam. Naimbag kumaan o gastuso iti nasayaat. Saan mo tanudad duma? Saysayangam lang ti kwarta. No agsasao ka, kas labasol ko nga awan na ipundar da. Panunutam Andres,
Nairanod ka iti kwarta ngayon pawpawit na. Nairano dak ng sikati kadakkilan. Manula ang matititid mo kanyak ngay. Tidamag ko kat agkasaran da Jasmine kan Ernay ading ko. Wain manang. Nakitak matlaang ti ginatang da balay. Medyo dakkel man. Anya ko ba ita? Ay nawaw. Kaslasaan ka naragsak nga adan na ipundarda. Aging ga ita, kat nasakit tinakam ko iti day taataaw. Saan laan natong palti kayat mo nga agabrod di anak mo, kastakan? Responsibilidad na day diyan niya. Ay naading ko, may mayat matlaang no agdisnudo amang tadda iti kwarta. No adda itadda ay kat pagyamanan tayo. Ngam no awan, di tay ida obligaan. Adda dagiti anak at ikayat da kat agdisnudo da amang tad. Di da kayat adaw dawatam ida. Oh. Di tay kumaagbalin adadagsan. Nang runa no mangrugrugid da pailaan. Tapno di da mailumlum iti utang. No napasaya at dati biyagda. Datayo malaang anagan na ti mairanod. Congratulations kada kayo adwa, Jasmine at May. Agyaman kami, nanang. Agyaman kami. Tanakaumay kayo, nanang. Panawan kayo pa, taasikasun mi dagiti bisita tayaw. Sige lang, nanang. Awan parikot kita. Agdamadlaw ko kinanang ita. Wan nga rod, mayati isam na kanya. Kan, kinasarita na pa yan. Naka-amiris siguro ti inam. Iso akasta ba kayo? Sapay lang kumalakay. Dagayam grocery kan bake shop da Jasmine kan Ernay ading ko. Adda manang. Ay nawaw, talagang asinsado ta na. Pasyaran tantuman. Kaanaw? Intong Sabado ano awan aramidem. Ay wawan mabalain. Awang makidilakad ko. Intong Sabado nga raw. Dagasin kanto diti balayaw. Ay wala ading ko. Naimbangal daw mo, Jasmine, kaanakan. Anya tar aramidan nyo dito bakery, nanang, Auntie Veron. Umay kami, taramanan mi ti tinapayaw. Aywan, kalutluto na ang dagita, nanang. Anya ti bisillery yung ay. Naimas latamot amin, nanang. Agpili kayo ano anya ti kayat yo ta iserve ko. No siya, kayat ko jay violet. Kasla naimas mo ngamin, balasang ko. Si kangay nanang. Uray siya, kayat ko mo di violet. May salaan, taramanak pa'y sakbay anayunak tigatangal. Ay nananang, oray di yun bayadan. Libre ta first time yung tiimay ditoy. Ngaminton sumaro no? Kag singirak ton. Ada ginatang ko at tinapay, Andres Lakay. Ay nawaw, nangalaan mo iti dayta. Inted ni Jasmine. Naggapo kami iti bakery da itay. Ay, shucks. Awagan no, dinawa mo manay. Saan Disno daw nga inted na dayta. Lukasta, nasayat kayon adwa. Wan, awanan ti sakit tinakambay iti tunggal may salakay. Nagsayat nga roden, lukasta. Saan nga isupay ang mapampanunot makapa-stress? Wan nga rod lakay. Maawata kon ita no apay akanayon dak abagbagaan. Madi nga agpaysaw no dawat tayo adawat kadagiti anak tayaw. Nang runa no agrugrugida pay laang. May mayat no disnudo nga itilda. Madimit laang no obligaan tayo ida. Ta talagang agririda Nang runa pa'y no kanayunin tayo tagdawat. Wen lakay, saan aga puta anak tayaw kat obligaan tayo ida? Una, nonya ti kabaulanda nga itid. Pagyamanan tayo. Ay, nawaw! Saan tayo nga obligaan dagiti anak tayo no manuti itedda? No anya ti kabalanda nga ited, pagyamanan tayo kit di kuma. Di tay agbalin apadagsan kadakwada, tapno di da mailumlum iti rigat kat agprogreso met ti biagda. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.
apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mangtadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak na ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaan nga ipakaam nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya dyan baga ni Ana itay? Nagsinungbat kayo kanumat kininanang dita paraangan tayo sandra bakay? Kasanumat ngamin, pilulakay. Amin nga aramida kat kamali iti imatang ni nanang mo. Anya din baga nakin kaya? Ay nawaw, di mo saludsudan no anya. Sigurado ak na ilibak tumutlaang ti inam. Anya nga rodan ti plano mita. Ang mga no dumakkel pa iti isyo tinagbatan nyo. Nasaysaya at no agsublita yun iti ayan ni tatang. Ijay laangan ti pagnaadan tayo. Naumakakatin dito'y bakit? No kanayon anapudo ti dara ti inam kan kapsat mo kanyak. Awan amang no inaldaw mo't nga agsusubang kami. Kasarita mo rin ni tatang, no niya ti makunana. Saan mo't nga umanay ti urnong ta may gatang ti daga? Wen, mapanak to iti ayan ni tatang inton madamdama. Itugot ko dagiti ubing. Ay nawaw, pumanaw nga ro damanong pilaw, nanang? Iso may ti kunana itay. Kat, pag nagdanda ka nungay. Iti sigod iti ayan ti katugangan na. Ay nawaw, apay, naupay manan ni bakit na iti binagbagaam. Ha? Jakman amaw iti dayja a babae, nalaka ang maupupay. Imbagaklaang ba tasaya atin na ti mangigilgil iti murangda. Ay oo na yun, day talaang matgayam. Ha? Mas daawak mat iti dayja a babae nagadulaki di nga amuna. Ang may mayat matlang ano pumanaw da? Saan nga isupay apasali-sali dito'y balay? Iso na lang tamaya dayo mo ni manong mo apilaw. Ay kat kasaritam to ni manong pilaw, nanang. Ibagam, takanayunan nanto ti pumasyar dito'y balay. Nagsubriya kay matlaang dito'y balay sandra anak ko. Kapilitan tatang. Narigat matlaang ti makikabalay iti katugangan. Isupay kit di ati pangrugyan ti saan apagkikinnaawatan. Kaano kayo ti trabaho ni Pero? Ituloy na lata ti agtrabaho Tasyak, kayat kumatiag na dito ta makapagtrabaho Ada kayo ang mga sikaso kadagiti apuyo. Ano kasta? Ada ba ti plano nga trabaho? Ada tatang, agabang nga kumamat iti pwesto iti palingke. Ano agaplay ka ngay? Nakapagtulpos kami iti kolehiyo anak ko. Ipadas ko lang ti agnegosyo tatang. Tapno kabukbukudak ti oras ko. Nang runa pa'y kat adadag iti anak mi kinipilo. Ada akmet ang mga sikaso ko nagiti apo ko. Mayat matlaang ti agnegosyo tatang. No ado ti suki, dakkel ti kanan siya. Sabagay matkati Kumusta ngay anak mo? Nakasalitam ti gayem mo. Tatang, ipasublat da kano ti pwesto da iti palingke. Ay, kit na saya, ano kasta, adda ti paglakwam. Iso na lang, tadabayadak kadakwada. Dapat siguro ti urnong yukin pero. Adamat kit ti tatang, jakla sigurado no umanugot ni Pilo nga usarin mi day chay. Ay, nawaw, kasalitam lilakay mo Paramit laeng iti pagsayatan nyo reta. Tatang. Ipalawag mo kankwada. Itikas takit awan to ti agbalin apalekot. Kantap no amuna apagpuunam takwal tayo. Nanang, naimbag na daw yo. Dagtugaw ka, Pilaw. Naimbag man, tanapanunot mo ti umay pumasya. Ay, di off ko na. Dagiti apukok ngay. Nabati da. Ni bakat mo ngay. Daytan sa laang matagil ilad ije balay ti dadakkel na ter aramiden na. Ada ni Sandra je palengke nanang. Ay nawaw, anya ter aramiden na ije palingkay. Ada ti pwesto na ije nanang. Pwesto ko nam? Amo na yatag negosyo. Ninanang mo't. At no college graduate mo't dayjay. Wan college graduate. Ngam saan mo't a business ti inadal na. Ninanang mo't.
San adagas no kaya't nang ipatas tag negosyo. Ay kita apilaw, ang mga nuday tanto ti pakaibusan ti urnong yaw. Narigat ti malugay kunak tumag. Natang nyo di tagagayam. Nalakalaang dagitoy, gumatang kayon. Sandra? Oh, si gamit gayam day taana. Ay nawaw, anya ter aramidam ditoy? Kas makita mo't, aglaklako ak itinatang. Ah, nakitangdan ka? Saan? Pwestumi ti bambantayak. Kastaya? Wen, gumatang ka man kit din, no adda magustuhan tay supay man mat. Ay kwa, pasensya ka na. Nakagatangak nga minan, iti sabali a pwesto. Ay, sayang mat. Sige, inton maminsan tulatan ah. Nanang, adda imaritis ko kada kayo. Ay nawaw, kasangsangpot mo lang. Kawan, napatag nga ron ti ibagak kada kayo. Adamat gaya man pwesto da manong pilo ije palengke. Amok daytan, naibaga ni manong mo pilo kanya. Pudno nga rod a pwesto da dayjay nanang. Amangan mat no tinangdanan dalaang dayjay Sandra. Pwesto da kanumat. Aw, ammo ayan ni Sandra ti agnegosyo. Kastamo lang timbagakin ni manong mo itay. Kasanon nga'y numalugi da nanang. Ay, naku nampayan ako. Mabalin mo ngamin nga agaplay iti sabali at trabaho da di Sandra. No apay aday taag negosyo pay laang tinapanunot na. Mas daawak saan anala ka ti agnegosyoan niya? Awan ka dita aramidam lakay. Apay ka di ba kahit? Mapan ka man iti ayan da tata Cesar. Apay jay? Mapan mo man alaan ti bunga tinating amula na. Nothing. Wen, kinasaritak namin iti kalman. Tulungak ka no amang ilako iti apit na. Ayaw na, maya tayo tabakit. Makatulong ka kadag iti kalugaran tayo. Wen fresh pa'y tinatang na. Mano asa ako tinatang dalag? Uray dwalaang. Aramatim ti tricycle tapno di ka marigatan. Wen bakit? Idiritso ka di pwesto? Wen, sumarunong akto inton madamdama. Pakanagpay ngamin dagiti ubing. Ilaklako ka di pa'y ni Tatang ti dagada, tatang. Gakamo Manungatanga iti panangilako na. Mayat apagsaadan iti balay, tanalawa mo't. At saka di unong yo. Kasi ti apo, adamot pa si tatang. Talo atawin lang nga nagnegosyo ka. Ita plano yun, tigumatang iti ka. Sweldo nila kay ko ti daduma, tatang. Naimbag ko na ata na panunot mo tag negosyo. Isupay. Wen nga rod, tatang. Uray kinagkatawaan dak idi, adamot ti pakakitaan na ita. Di agpatakdil kayo matin iti balayo. Wen, tatang. Apo, mabalin nyo matag na iti balayaging kakayat-yukit. Tatang, may mayat matlaang no adda kabukbukudan mi abalay. Tapno awan maibaga dagiti kakabsat ko. Nakasarita ko ni Tatang Juan, lakay. Ila ako nakatitidagana? Wen, iso ti gatangan ta. Nalawa tayo dyan bakit? Nasaya at kit di tapno nalawat ti paraangan. Adda pa'y pagmulaan no kwa. Amang ano nangi naman? Ay nawaw, sakto lang ti presyo nga imbaga ni Tatang Juan. Di gatangan tangarudan bakit? Una kay, ag-withdraw ak iti bayad na inton bigat. May busamot ang turnong ta. Saan matkit di? Adda pa'y sobra na masukatan tumanan Sa bagay, tinapatag kita, kat makagatang ta iti daga pagsaatan ti balay ta. Naalam lakay. Agpatpatakdar mat gaya man damanong pilo iti balay da, nanang. Ay nawaw, ichay. Ijay mat ayan ti daga ni Tata Juan. No kasta, ginatang dati daga ni Juan di takabangibang a barangay. Nalabit akasta, nanang. Saan da mat sigurong agpatakdar iti balay da ijay no saan da aginatang. Nalawa day jay Wan nga ron, nanang. Mayat apagsaadan iti balay. Manungat ati binayadan da. Day tatijak amo, nanang. Na, kasla nagpardas man. Kaano lang ang nagnegosyo da kita. Ita, agpatakder dan iti balay da. Wan nga ron.
Nasurok lang at talo atawan ti pwesto tayo jay palengke. Itex kuntuman ni Manong mo pilaw. Wen man nanang, salud-sud man no mabalin mat nga agpatakderak iti balay ko ijay nanang. Ay nawaw, anya tararamidin nyo dito pagtrabahuak nanang. Ginatang yumot gayam ti daga ni Juan di takabangibang a barangay. Wen, ape ka de? Jay nalawa ti ginatang yaw. Wen na. Amangan ko na no mabalin nga agpatakder ni ading mo ana iti balay na. Nalawa mo't day jay. Salud-sudag pa ni Sandra, noon niya timakuna na nanang. Ay nawaw, apay amasapula salud-sudang pailaan ti asawam. San mo't ang mabaling desisyon na kasyaklang? Kahit kwarta amin mo't nga gasawa, tinaigatang iti tayo jaraga. Panunutan pilaw, kabsat mo ni ana. Awan sa bali nga agtinulong no saan ada kayo nga kabsat. Urayin tayo noon niya ti ibaga ni Sandra nanang. Amo mo't asaan tayo adagati na kaipatakderan ti kalapaw tayaw. No papanawan na kami ni Uncle Yaw, awanan papanan mi iti kabsat mo. Kas na ko nakitayin, kasaritak pa iti asawak nanang. Agbain kayo kumamot iti asawa. Imanugot ka din ni Manong Pilong agpatakderak mat iti balay ko iti daga aginatang dananang. Saan pa'y nga raw? Ay nawaw, apay ka no, kat naglawa mo't dadya adaga. Saludsudan na kanupay kan bakit na? Apay di nakabailan nga agdesisyon iti bukod na aya. Amok asweldo na ti daddo mga inggatang da iti dadya adaga. Day ka nga raw, anak ko. Imutan na ka, kat kapsat na ka mag. Ha? Agbain kayo mat ay iti asawa kung kuna nakidi kanya kong. Ay nawaw! Kaya dananan kinana ti agpatakder iti balay da bakit? Kat agpatakder dalat na ano kayat da, saan mat amay parit? Kaya dati agipatakder iti daga aginatang tabakit. Anya? Isu ti ibagbaga ni nanang kanya kiti di magasak iti ayanda. Apay ka no amasapol nga iti dagata. Amo damat nga agpatakder tayo iti balay tayo ijay. Hindi ka man namo ka lagi diyado. Panunutak man pa'y ana imbaglakay. Ibagaktukan ka no nakapagdesisyon akon. Nasaya at naranaan ka dito'y dalan, Sandra. Ada ka di bagayo, nanang. Apay amasapula si kati agdesisyon iti day di adaga. Ha? Amaw, ana ibaga ni Pilaw ti imbagakan ko ana ide. Saan mo't siguro adakis no patakder ni ana iti balay na ijay. Takabsat na mo ni Pilaw nga asawam. Maawatan kayo, nanang. Ngam amangan no. Ay, nalabas mo tikas ta kinaimot mo. Ay, kwa nanang. Pampanunutek lang ang dagiti posible ang mapasamak. Kasano no makiasawa mo ni Ana. Kasano no day tanto adagati pangrugyan ti apa. Te bagam kiday, imot ka. Nagadupay la rason mo. Nakapagdesisyon na kun Pilo. Pasensya kan. Ngam nasaysaya at no gumatang mat ni Ana iti bukod na adaga. Tapno awan mat lang ti parikot no makiasawa. Sa bagay, kada ti puntong bakit? Noon ay patakder ngamin ti balay dita, saan mat analaka nga ikatan. Mawatan ka bakit? Itantupay kat napudot ti dara da kanya. Ayat kat mo sawan. Kinasarita nak ni nanang may papan iti day di adaga. Ngam imbes ang makisarita na sayaat, saan? Takas la agbirbirok mat iti apa. Anya lakit din ni nanang. Ay, makapasair itirik na tikas di apa nagsasauna kanya. Uray ar-aramidak amin nakabailak, tapno awan ko mati agbalin aparikot iti nagbaetan mi. Awan latamot, kano daduma kasla kumarit da. Isuda tagkasapulan, yung kastape lang taramidan da. Ay, day tangarod lang kay. Kasanon nga, no nakaipatakder ni Ana iti balay na ijay. Ang natimbaga ni Nida kang kaya. Kaya't dati agpatakder iti balay iti daga aginatang mi tatang. Ay nawaw, ang damat ti balay ka. Daga kano ti kabsat na day jay. Di palubusan nyo idagagpatakdel iti balay iti dagayo. Day tati saan ang mabalin tatang. Kaasi damit. No isuda ti adda kasapulan na, makisarita da kumaana saya at tatang. Nalastog da mo ngamin nga agsasao. Makapadismaya ti tumulong iti tao akasta ti galad na. Nagligaten ti kasta. Kanti may sapay pampanunutak. Amangan no agbalinton aparikot dayta no dumtan ti aldaw tatang. Kasano no tagi ko andan to ti daga. Wen met kadji nang luna no dakkel abalay ti patakdel da. Amangan kadi no agbalin to aparikot ay sus.
Nanang, saan akayat ni Sandra agpatakder ni Ana iti balay iti dagami? Ha, grabe mo day nga asawang pilaw. Ay nawaw, basol lumot lang. No apay kasi iti desisyon ta asawak nanang. Laytang amin makiap-apakin ko anat amuyo. Wala, tama di mo ti pakpakita na. Da kayo tagkasapulan iti tulong nanang. Di lang mabalin, nga agpakumbaba kayo. Di lang mabalin, makisarita kayo itinasayaan. Ay basta, kagurgurak launay ta asawam. Gusto lang nga rin ti desisyon mi nana. Oray saan nga agpatakder ni Ana ijay, taamangan no ag-apa kay tukid di. Anya? Sana dakis nagdawat iti tulong, no adda ti kasapulan nanang. Ngam kitaan nyo kumamot No da kayo tagpatulong, agpakumbaba kayo. Sana kasta nalastog kayo pelang. Nagprogreso lang ti biyagyaw. Kastamatan ti ugali yaw. Imutan da ka man. Saan aki naimot nanang? Di milaan kayat aday ta adaga ti pag-aapaan tayon to. May mayat no bukod adaga ni Ana ti pagpatakdiran na iti balay na. Nawatan nyo, nanang. Ay, nawaw! Tanangem ti panagsasaom. Di mo iruruman ti padam a tao, ta di mo amudag iti sumaruno a mapasamak. Amangan no dumtang to ti aldaw, asikan tumati agkasapulan kat di da kan tutulungan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.